Metong karing peka maragula pami katagon kaya tilabod Kapampangan ing kapiestan kimbalen na ning apalit. Mararapat ay inibalang tatauling Domingo na ning Unyo at eya mo metong ado ang aldono ni at luyang aldoing selebrasyon. Peka highlight na ning fiesta ang libad of fluvial procession na ning imahe ng San Pedro de Apostol o apong giro patron na ning balen. Ngayon 2024, peg-celebran din kardinalan at 20 banwa na ning apalit town fiesta. May gumpisa yung okasyon niyang Biyernes, June 28 nung nuka rin abak pamo di sa nanoning CLTV 36 News ding may gitadwang dala na bangkang paparada king ilog. Pangaras na ning alas 2 hinggat panapon kayari na ning misa, bebara na yapong iluking kayang dambana king barangay Kapalangan at sekere king kayang Pagoda Mayor bang idala king pisamba na ning San Pedro Apostol. Bandang 8:30 na ning bengi anyang mayari ing libado miras sa king pisamba ni yapong iru. Merapat naman ning limbuno land procession kimbalening apalit, karasaning Sabado ing kaduang aldona ning kapiestan at teguna na ning deboto. Balaos mo naman ipamagsaya na ring apalitenyo uling aparting selebrasyon king ilog, atin mo namang handaan ka ring balang bale at mo naman may bating tradisyon na ning pamasa. Pangaras na ning Domingo at 30 na ning Unyo o ing tatlong aldon ning fiesta, dinakit danereng deboto king panimuna na ning Knights of St. Peter imahe na ning apong iru, king San Pedro Apostol Church at sekering pasibawi king Pagoda Mayor, bang ibalik king kayang dambana king Kapalangan. Ding kabalentamong tinagon king okasyon, atin lakanong kanya-kanyang kapagnasan, aburing ilapit king Ginoo, kapamilatan na ning intercession ng San Pedro. Po, makabang biye po and healthy po, pero yung family ko po. Para bigyan kami ng lakas sa aming pangkabuhayan. Sana bigyan kami ng magandang kinabukasan. Isa lang naman po yung maging safe po yung lahat, lalo na po ngayong basaan. Sana po wala pong maaksidente, ganon, wala pong madisgrasya at sana po maging masaya po yung lahat. Sana kesusunod sa piyesta, masaya uli ang tuloy. Samantala, pauli na kanunay pamay sa upan dahil miyayaliwang Disaster Risk Reduction Management Units, Force Multipliers and Philippine Coast Guard. Belita na rin pamuntok na ning apalit MDRMO Cesar Carlos as zero casualty ing aldoning kapiestana ng apong irungyaning 2024. Yakop yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.